I veliki pozdrav svima fudbalska gospodo, dobrodošli na ovu epizodu na mom kanalu. Danas poslije dugo vremena nastavljamo serijal Gaga kao trener. Gaga kao trener Chelsea imao je previše prijedloga, tako da ukoliko želite nastavak ovog serijala, obavezno ostavite like. Danas radimo Gaga kao trener Chelsea jer je to bila vaša želja. Idemo preko 3000 lajkova nastaviti na ovom serijalu, to je naša tradicija koja se jednostavno ne prekida. Što se tiče samog Chelsea, oni su najavili da ove sezone imaju 200 milijuna eura za pojačanja za ljeto. Znamo da su već dobili Ziješa, Lampard pravi jedan potpuno novi projekat, tako da možemo kreirati tim u našoj standardnoj 4-3-3 formaciji. Pa krenimo od golmana. Znamo svi da Lampard nije zadovoljan sa Kepom, tako da ga želi prodati i dovesti novog golmana. Spominje se dosta imena, prije svega su se spominjali Donnarumma, Onana, onda Oblak, zatim i Ter Stegen u posljednje vrijeme. Međutim, s obzirom da imaju dosta novca da će prodati Kepu i vjerovatno još neki igrači sa klupe, mislim da dovođenje Jana Oblaka je najbolja opcija, iako će biti teško izvodiva, ali ukoliko Chelsea ponudi dosta novca, ukoliko uspije ubijediti Oblaka, mislim da ga zaista mogu dobiti i time ste praktički dobili vjerovatno možda u ovom trenutku i najbolje golmana na svijetu, zasigurno vidjelo se to pogotovo ove sezone protiv Liverpoola, tako da bi Oblak bio recimo naše prvo pojačanje i možda vjerovatno i najskuplje pojačanje, ali imat ćemo još nekih itekako skupih imena u nastavku. Što se tiče pozicije lijevog beka, tu je itekako potrebna promjena, mislim da Alonso više i ne može toliko dobro popuniti tu poziciju i tu sam se dvoumio između dva igrača, jedan je Telles iz Porta, drugi je Chilwell iz Leicestera. U posljednje vrijeme se povezio sa Tellesom, mada su se ove sezone već dugo povezivali sa Chilwellom, kojeg sam isto tako doveo, mislim da bi to bilo u posljednjoj epizodi u City, ali ćemo dovesti Chilwella evo i u Chelsea, iako je isti igrač, ali nema veze. Transfermarkt ga procjenjuje oko 50 milijuna eura njegovu vrijednost. Mislim da bi se otprilike mogao dobiti za te novce, možda 10 milijuna više. I Chilwell je naše drugo pojačanje, tako da dva igrača, već dva pojačanja, tako da se sada malo smirujemo i narednu liniju nastavimo malo skromnije. Dakle, na štoperskim pozicijama ostavljamo Azpilicuetu. Azpilicueta sad igra poziciju štopera. Dobro to obavlja, tako da nam Zuma neće igrati, igraće Azpilicueta i sa njim u paru će igrati Ridiger. Desno ostavljamo Jamesa koji sada se dosta dobro pokazao na poziciji desnog beka, zaista sjajno tu pokriva i mislim da tu ne treba nikakva promjena, a naravno nemamo baš toliko ni novca. Došli smo do veznog reda gdje sam imao dosta nedoumica, prije svega oko defanzivnog veznog. Bilo mi je pitanje da li ostaviti Kantea ili ne, s obzirom da ove sezone, odnosno igrao je na početku sezone, u posljednje vrijeme Lampard ga nije uopšte koristio, ne uklapa se u njegov sistem. Znamo da Lampard naravno ostaje na klupi Chelsea, tako da će biti vrlo zanimljivo vidjeti da li će Kante ostati u Chelsea, da li će dobiti priliku za igru, jer je on prije svega koristio tu neke druge igrače, ali ne mogu jednostavno da izbacim Kantea iz svog tima, jer kada igra u onoj pravoj formi, on je sasigurno jedan od najboljih na toj poziciji na svijetu, tako da Kantea moramo ostaviti na poziciji defanzivnog veznog. Što se tiče dvojke koja će igrati ispred Kantea, mislim da tu nema apsolutno nikakve dileme, da će to biti Jorginho i Kovačić. I došli smo do napada, jedan od svakako zanimljivih dijelova, prije svega zato što je tu Chelsea već doveo jedno pojačanje, ali ajde da krenemo od lijeve strane. Naravno, velika želja. Svi evropski timovi se otimaju za njim, 100 milijuna eura kaže Borussia da je njegova vrijednost, u pitanju je Jadon Sancho, koji bi po meni itekako mogao završiti u Chelsea na ljeto, tako da Sancho je naše, čini mi se, treće pojačanje kada je Chelsea u pitanju i on je vjerovatno oko 100 milijuna eura, tako da su naši rashodi već, ajmo reći, nekih 250 milijuna eura, ali ako uzmemo obzir da se proti Kepa još neki igrači, onda bi se to moglo uklopiti u taj budžet koji je Chelsea najavio za ljeto, koji iznosi oko 200 milijuna eura. Što se tiče pozicije centralnog napadača, tu ostavljamo Abrahama, mislim da tu nema potrebe ništa komentarisati, ove sezone itekako dobro igra, bio je u vrhu strilaca u Engleskoj sve do te povrede, ali mislim da je naredna sezona tek njegova. I desno naravno nećemo ništa kupovati jer je Lampard već kupio, naravno tu je Hakim Ziyech koji stiže iz Ajaxa, tako da ovaj Chelsea izgleda poprilično opasno. Idemo sada pogledati kompletan sastav, dakle na golu imamo Oblaka,
lijevo Chilwell, u odbrani Azpilicueta i Ridiger, desno James, u veznom redu tu su N'Golo Kante, Kovačić, Jorginho i naprijed naravno Sancho, Abraham i Ziyech. Meni se ovaj tim itekako sviđa, smatram da mogu itekako biti u borbi čak i za titul engleske premijer lige ukoliko ovo ovako bude izgledalo ili bar približno naredne sezone. Svakako kao uvijek i ostavite komentar o mom Chelsea u komentarima, naravno gdje drugo. Napišite mi u komentare vaš Chelsea, pogotovo navijači plavaca, jer oni naravno najbolje znaju kako njihov tim igra i šta u stvari treba njihovom timu, jer gledaju sve utakmice, sve prate i sve znaju. Ukoliko još uvijek niste, svakako lajkujte ovo video, pišite prijedloge da li želite nastavak ovog serijala Gaga kao trener, pišite prijedloge koji naredni tim da treniram. Mi se vidimo vjerovatno sutra, ali ništa nije sigurno, tako da ukoliko još uvijek niste, pretplatite se i mi se vidimo u narednom klipu. Do tada, veliki pozdrav!